Undagi pinake silih tunggil swagina sane ulang majang pewangunan pelinggih utawi arsitek tradisional Bali. Sane mangkin undagi sayan katilarin saha arang sane nelebang swagina puniki. Majeng Kerama Hindu Bali undagi mejanten sampun ketah kauningin napi malih sani uning ring wewangunan khas Bali. Undagi presida kebausang arsitek tradisional Bali. Majeng ring undagi nenten wikan ring arsitektur tradisional kemanten nanging patut uning ring seni budaya adat wiadin agama. Samian parindikan punika patut kauningin rikalaning makarya wewangunan Bali nganutin konsep Tri Hitakarana. Silih tunggil undagi sanes pisanan pinake pemangku pura jero mangku alit dalam keputungan mausang dawak dani pinake calon undagi kepatutan ngelaksanayang upacara pebersihan utawi pewintenan. Yening durung laksanayang pewintenan kapercaya jagi akeh manggihin pialang skala wiadini skala rikalaning makarya wewangunan. Sesuai dengan nama tiang niki usaha tiang bakti lestari berarti tiang melestarikan napi sani ke bawah deduan leluhur niko termasuk pengrajin niko tiang melestarikan dumugi tiang presida artinya melestarikan aja panak-panak tiang niko termasuk wenten dados tukang ukir wenten dados tukang patung pang wenten tiang melestarikan dua leluhur niko antara lain niko sebenarnya bukan tiang sekedar mengejar materi kan dan niko sebenarnya tujuan hidup tiang niki mangdom artinya nah mersidang artinya melakoni sudarmo serahino niko. Majeng undagi rikalaning mekarya wangunan suci mejanten dan terlempas ring sepat siku-siku nganutin aste kosalo kosali. Parindikan punika nenten dados katilarin santukan ring satungil sukat wangunan wenten kasuksman hidup. Terima aja Bali.